hari ibikomere byo muri 71, hari ibikomere byo muri 72, hari ibikomere byo muri 88 ntega na marangara, hari ibikomere byo muri 93 kuduga, hari ibikomere byo muri 2015, hari ibikomere by'uno munsi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Navuze ibikomere kuva uburundi bukitwa Burundi byo ku mutima. Ibyo bikomere tubiza gusenga kugira ngo twinginge Imana ibikize. Ntawe wo gukiza ibyo bikomere atari Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kugira ngo abana bacu uburundi bw'ejo cyangwa bwahirya y'ejo buzorangwemo abantu batagira ibikomere. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Satani rero no muyobe araza kuriya nyene, araza akaguhenda ngo wagira iki n'iki akakwereka, araza n'amafilozofi akakubara ngo urumva ngo bimeze ukunuku, akakwereka ibintu bimeze ukunuku. No sense, no sense, nta sense bifise. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ntagire uzaguhenda, ntagire uzaguhenda. Niba sokuru yaraguhenze no kwera afite ibikomere. Yesu ashimwe cyane. Amen. No butumwa bari baradukurikirana, ababa baradukurikirana biciye kuri AB TV, baba bari baradukurikirana biciye kuri BTV, ubutumwa barabaraba baradukurikirana baciye kuri radio Buja FM cyangwa kuzindi mbuga zose. Buno butumwa barabaraba kuko twaburose ejo ni viza ko tubivuga bugashika kure. Icambere nuko bugize kabiri. Ubwa mbere nataza ubutumwa buvuga ati buri muntu wese ubundi abusubiyemo azi ko yabaze inkoko, yakereye gukerera inkoko. Murabyumva? Umuntu wese azi ko yakereye inkoko, umuntu wese azi ko yacumise umuntu imboga itakamubisha amaraso, umuntu azi ko yatemye umuntu, ushobora gutema umuntu akava amaraso, umuntu azi ko yashesha amaraso y'ibitungwa cyangwa y'umuntu, uwo muntu aze umuntu amufashe. Yesu ashimwe cyane. Amen. 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 Yesu ashimwe. Amen. Umuntu azi ko yashesha amaraso y'igitungwa, mbene cyane agakomeretsa umuntu, akamutema cyangwa akamucumita akava amaraso, uwo muntu azoze tumufashe hano. Nta handi bazamufashiza kuko iyo message nta wundi yayihawe atari hano muri UPC Kigobe. Icyo ni cyambere. Ubutumwa bwa kabiri, umuntu wese azi kunyaga, murumva ku cyo kunyaga, umuntu azi ko yanyaze, yasahuye, yafroze, gufroda, murabyumva, agasahura umuntu mugenzi we, agasahura umuntu umwe cyangwa abantu babiri cyangwa abantu batatu. Rero umuntu ashobora gusahura itongo, umuntu ashobora gusaba tere rouge, niko bayita tere rouge rigyafu, umuntu ashobora gusahura amabuye. Ibyo nabyo baragenda bizi. Mama yarafitahana amabuye, baraza barayatwara batayamusabye kuko amabuye ni amafaranga. Uko ni ukuri. So buri kintu cyose hano ndagerageza, hano umuntu ashobora gusahura n'amafaranga, ashobora gusahura n'ubuganda, ashobora umuntu azi ko yivye, kwiba bazi vuge vore, kunyuruza, kwiba, gusahura, ibyo byose namavuga amwengira ngo turabarundi twumva icyo shaka kuvuga. Siko none hari utumva icyo shaka kuvuga, ikintu cya murundi. Yesu ashimwe cyane. Aze hano tumufashe. Mu yandi majambo ndaguha reference y'umuntu yitwa Zakayo. Zakayo ngo yarakora muri Dowane, yari umugwiza atunga, ariko Yesu Kristo amaze kuza, murabona ukuntu yamubariye, yamubwiye ngo agakiza kaje mu nzu yawe. Nicyo rero sinagitebako, ndabivuze itariko nitegeze ingana twiteke 10, twiteke 10. Utazabikora ubwo sinavuga ngo ni inkoni y'Imana, sinavuga ngo ni iki. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Navuga ngo Imana niyo cyabona. Yesu ashimwe cyane. Nyine kubivuga nizabicabona. Amen. Amen. Ibyo birabaye. Video byaciye ko babyumvishije, turabarindire ko bazoza kutubarira. Hano ni muri UPC Kigobe ku mashuri y'imyuga y'abashinwa mu Kigobe. Amen. Uwo ari we wese nawe ushobora kuza uwo muntu, uzomubarire ati nibi. Ikindi cya gatatu, hari ubwoba mu bantu, hari ubwoba mu bantu. Ejo imbibe zo hanze zizaba zugawe, zo hasi zizaba zugawe.
sizi ko mwari mubizi. Icyo ni ikimenyetso ntawe ndazana ubwoba atari Satani. Hari amasengero amwe uyu munsi atari ko arakora. Akarorero nakubarira Paruwasi Mabanda uyu munsi ntibasenze, uyu munsi ntibasenze. Abo tuzoba turi kumwe kwa gatatu tuzozana flip chat, ndabandikira ndabasigurire, ndabereka ibiharuro bya corona icyo bisigura byose, DCF byose bizobibereka icyo bigamije. Nzobizana kwa gatatu tuzobanaza ikiriya flip chat naho kwandika abo tuzasenga ku munsi wa gatatu. Ibyo ndabyemeye. Rero no gutahura ibihe turimo, ukeneye wasenga bigishoboka kuko mu minsi iri imbere bizagora. Amen. 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 Kandi ni nk'igihano, ndabisubiyemo ibintu narabivuze. Iriya ndwara abazungu igituma bapfa cyane ntibemera Imana, icyo ni cya mbere. Icya kabiri banga umwirabure, ndiko ndabikubarira itereyo, banga umwirabure. Niyo mpamvu benshi banashaka guhungira mu Burundi, ahubwo leta nimenyumva nibashyire ko visa, niyange ko baza, nibashyire ko amafaranga menshi, ibareke baze, nta ngorane dufite, nta ngorane dufise, nibareke baze. Isoro ritangaza tubashaka guhungira mu Burundi baza n'amafaranga, izabaha ikiringo nimba ari umwaka, imyaka 3, hari ngorane kuko hariya ni ibibazo, bazumva n'ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Rero babwiza gupfa ni gupfa no gupfa. Ikindi mu minsi iri imbere usengera Trump, ushaka umusengere, utamusengeye mu minsi iri imbere azapfa. Donald Trump ari ku bwari wa Amerika. Mu minsi iri imbere utamusengera ngo Imana imureke. Niyo mpamvu ndabikubari, reka ndabikubari kugira ngo uhindure. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kizaba ntibi akabanga basabye bayo. Impamvu umuntu aba bivuze kugira ngo habe monopass. Cyangwa wasengera Trump sindimwo, ushobora kuba urimo, Yesu ashimwe cyane. Cyangwa ushobora kubuza umuntu bazinanye ubimubarire, sibyo none? Sibyo? Sinamusengera urumva n'ivyuma byarahiye, nkuyanda ugikira ivyuma byose akanukira n'iki nafukama namara amasaha 25 fukamye musengera. So Trump rero simuzi, Yesu ashimwe cyane. Uwonzi nuzanzanira ivyuma by'umuzika, Yesu ashimwe cyane. Uwonzi nuzanzanira ivyuma byo kubaka ishengero, uwo ni banzamenye uwo ari we wese. Yes, I tell you. Ubundi navuga hari umugabo wita Museveni no mu Buganda, nawe nyene mu Misiri imbere nawe Imana izamuhamagara nawe musengere. Yesu ashimwe cyane. Nawe nituzinanye nta cyuma cyiwe ndabona, nawe nituzinanye sinamusengera. Uzobarira abaganda bariyo bamusengere cyangwa inshuti ziwe zimusengere. Siko biri Imana ibihindure. Museveni Kaguta Museveni. Amen. Yesu ashimwe. Niba ushaka kumenya abandi baramugenza batabo barakagije. Niba ushaka kumenya abandi nawe waba ushaka kumenya abo mu muryango wawe, uzozana ituro riremereye, babyita ngo ituro riremereye. Ituro riremereye onzana nk'imiliyoni nka 50 ukayarambika ngaho, nabakubara ati nanaka byagenda gute, wakora ukuntu. Yesu ashimwe cyane. Wabyumvishije? Zana ituro riremereye senkani miliyoni, ubwo cyangwa zanuzeye bica bigenda neza. Bya byuma bambari ibyuma ngo byuzuye bigurwa miliyoni 20, ibyuma byuzuye. Ubundi turiko tukoresha sonorisation nyine bayita ngo iki, sonorisation yo kwifashisha, niyo bayita yo kwifashisha. Sonorisation yuzuye ni miliyoni 20, urumva 50 20 cyangwa sonorisation ayandi kacangura ya matapi. Hariho tapi ifise santimetero, ifise peseri nka Dodoma, nazibonye muri amashinga amateka. Hewe nurazibona ubona izo zifise santimetero 6 mu kuduga. Hari izindi zifise santimetero nka Dodoma, nazibonye muri amashinga amateka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Isisigano cyangura rero kubera zirazimvye twicarira imizimu ibyizo kugenda. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Atwiwa turaza tuzunguruka tubacamo nuko atatapi turagira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nitwa mara kuzuza tapi hantu hose bizosubira ku
birikora byo nyine. Yesu ashimwe. Nibyo ubwo bwari ubutumwa bwasaba yuko ducisha kuri televiziyo. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza.